Akekho umuntu orish njengomzalwane. We are very rich. Anyeke uthi ezulwini kunezitrata zegolide kunani thina la sibe poor. There's no way. Ngoba mabalala nama prostitute ama condom abawathathi ayasala lapha. Ama prostitute ayathengisa lama condom. And bathola imali eningi. Noma bona bathi 100 rand ulale naye 100 rand uyazi ukuthi kule 100 rand uyenza mhlambe 9000 ngawo. Bese kunalabazalwane laba abagcwele la abobhuti bethu abaphuma emazweni wangaphandle yiba aba-collector zonke lezi zinto lezi. Bese nalamantombazana amancane lanka ayang abaningi baconfessile nakimi bakhona baconfessile ngenze nabi deliverance. Uyo bathandana nalabantu laba bese mabaqeda babathathe babayise yabo lamaphepha ahamba athi enlarge penis in abortion nan babayise lapho mabayisa lapho lo mfana lo mawuthi pregnant no problem ukusa lapho mawufika lapho uphuza into khona lapho bathi lo baba lo ala uyaphuza kusuka lapho mawubleeda awufanele usebenzise ipad bakunika ibucket. Yes. Senothengisa ngalomntana lo mfana lo uzothola imali. Uyasuka lapha ujabulile ekhaya ngeke bangichawute angeke in angisekho pregnant no problem but kunomntwana okhalayo igazi lakho liyakhala lapha. Malikhala legazi lakho izinto zakho angeke zibe right. Nalomfana lo isimeni yakhe le ayikhiphe lapha yonke lento ayikhiphele lapha amaqanda wakhe noma ngayenzani anyeke azabe nokuthula ngoba labantwana laba mabakhula lapha bafuna badlala kuye. Grace and peace, beautiful people. Compliments of the new season. Welcome to season 2. This is TVC Pastors Kids, Growing with Expectation. I am your host, Lindiwe Mdlalose, the PK, who was never content. I was introduced into drug trafficking and I ended up in prison. But to God be the glory. I'm now glorifying his name from prison to a public speaker. Today we are having a very powerful woman of God, Pastor Lindy, who is going to give us more of our revelations that we need. I'm going to give her the opportunity to take us through. Indeed, we are so much blessed. Mama, can you kindly introduce yourself? Okay. Igama lami ngumam Lindy, ngihlala la eFosloras. Ngiyabonga ukuthi nami ngibe khona kule Pastors Kids ukuthi ngizoshare uhambo lwami noNkulunkulu, ngizoshare izinto engizibonile empilweni noNkulunkulu nokuthi abantu bakaJehova bangasizakala kanjani nokuthi kukho konke we still have a solution. I solution is in the blood of Jesus. uNkulunkulu uzosisiza. Amen. Amen. Wow, indeed the solution ise egazini lakaNkulunkulu lakaJesu. Mama, ngicela ukuthi usithathe ke sixoxe sesingena kuJeni yethu. Usitshele ukuthi before wazana uthola lo musa wokuthi ube umntwana kaNkulunkulu, uthola umusa wokuthi na ubizwe njengendlalifa yezulu. Ubuphila yiphi impilo? Bekwenzakalani ngoPastor Lindy? Okay, mina ekukhuleni kwami ngikhulele eFosloras. Mangikhulela la eFosloras. Ngikhule ngumntwana ohlala nogogo wakhe. Bengihlala nogogo, ngihlala kagogo. Kagogo bekuyindawo ethengisa umqombothi, ithengisa imbamba, so besizikhulela kagogo estradini. Then there was this white garment bethanda ukuvela kimi. Bekuvela nje a white garment ifika ivele kimi, mayivele white garment akhulume nami ukuthi yena uJesu. Akhulume nami noma mhlambe nginenkinga noma nginani ngiyazi ukuthi there's a white garment ekhuluma nami. And that time bekabo 60 66 67 indaba yensindiso bengakabi khona, indaba kaJesu bengakabi popular kule strat bengihlala kuso. Bekukhona nje abantu abasontayo, amapostoli namazayoni. Ya indaba yabazalwane bengekho. Nenkonzo zabazalwane kahle bezingekho. So mina I had this white garment elokivela ke noma ugogo wami akwenzeka izinto bathi bayangishaya nani ngizocela mina I knew ukuthi it was somebody mangizoshaywa afanele ngiyombonisa ukuthi bazongishaya ngicela banginike iswazi ngiyombonisa ukuthi nizongishaya mabathi ngiyagula nani bazongichatha fanele ngithathe ispade ngiyombonisa aqala ngisikhulekela. So I grew up like that ngazi ukuthi everything I report to Jesus, to this white garment. Yabo. So I didn't know much.
ngoba lapha endlini bekuyikhaya elithengisa utshwala ugogo ukuthi akwazi ukusikhulisa yabo. So this is who I was until ugogo amashone. Makashone ugogo wami, the white garment was there. So mangikhala ngithini and ugogo wami ukuthi ashone, I only discovered late ukuthi bekuwulo utshwala lobo aphuzile, uphuze utshwala. Mina makabhodla lapha silala phansi kwetafula ekhishini, makabhodla ashona kanti kusho ukuthi bekaphuze utshwala obuningi. Then she lost her life. You understand? And then mina I couldn't understand. Ngasikhathi ngikhala ukuthi manje Jesu, ngikhala ukuthi Jesu manje sengizoyaphi, yabona angisenabani wakabani. uJesu bekavela athi ukhona nami. Yabo. So this is how I grew up. Noma sidlala estradini bekuzovuleka amafu lapha edubazana. Uma kuvuleka amafu uJesu always wangifundisa ngisasemncane ukuthi if uyakhuluma yena uconfirma ngescripture. And angikwazi ukufunda ngisho ngisasemncane. Makakhulumile wathi ngibone uMatthew 6 uthi uNkulunkulu uthi ngizogijima ngiyofuna omunye ubabone eBhayibheli ukuthi makangifundele lapho. uJesu uthi makavula ngithi kula. Uthini ke angifundele lo baba afunda ngithi yiyo le uNkulunkulu bekayisho. Then I will run ngise i-assignment mhlambe bekangithume kabo Lindiwe Mdlalose ukuthi ngiyotshela umama kaLindiwe or ukuthi nokuthi. Then ngizoya kuleyo ndawo leyo sengine confirmation. I didn't go until ngithole confirmation. uNkulunkulu always makakhipha imessage bekayisekela ngizwe. Yabo. Then mangifika khona ngiba nalento ukuthi uNkulunkulu ushilo and ngiba nesibindi ngiba bold. Mangifika lapho ngifika ngene njengale yasedubazana athola lokoko lo mangikokoda eminyango mangikokoda ngithi mina ugogo utshela ulosisi lokuthi ungayivulele intombazanyana leyo. And ugogo lele empedeni ngiyambona. Ngithi ugogo wayathi bangangivuleli. Makavula umakoti ngithi mina ugogo wayathi ungangivuleli. Ngiye kugogo straight angibuza ukuthi ugogo ukweliphi ikamera, ngiya straight kule kamera. Gogo wayethi bangangivuleli, yazi gogo bengidlala. Manje bangangivuleli mina kufanele ngiyodlala, uyabona manje gogo. Sanibonani gogo. Gogo why wena uthi umakoti kanjena. Makoti wena why uthi ugogo kanjena. Gogo xolela umakoti. Makoti xolela ugogo. You understand? Kube into enjalo. Kimi it was like bengazi ukuthi bese sengitshela laba engihamba nabo labantwana laba ngoba bazongilandela. Mangicala ngigijima bayazulindwe makabheke phezulu fanele bamlandele. Siyasonke ngedust sesiyalapho ngiyokhuluma mina bayangikhapha yabo. Mababuya ugogo wami uyabuza ukuthi kwenzakalani. Bese basho ukuthi wabheka phezulu bathi makabheka phezulu nimbambe nimlethe endlini ngoba uyagula. So makakhuluma zonke lezi zinto nimbona bheka phezulu nimbambe nimlethe endlini ngoba uyagula. So manje ngasikhathi lesifane bangibambe bangilethe endlini uNkulunkulu maqala ukukhuluma nabo bayafreeza. Bayafreeza nabo kufreeze wonke umuntu nabo bafreezile self. Ngasikhathi leso akekho uzoyoreport kugogo wami ukuthi ngikhulume ngathi. You understand? So bekwenzeka kanjalo ke uhambo lwami noNkulunkulu bese ngahamba ngayohlala eDlomo kamamkhulu wami. Mangihlala kamamkhulu wami kwafika igirlfriend kamntana kasisi wendoda kamamkhulu wami obuya eThema ithi esontweni labazalwane. Mayifika le ntombazana le yathi isonto kamfundisi Makhathini bekuse ekhalo sisontela kababunhlapho kaButsem egarage. So ngahamba naye ngathi kukhulunywa ngoJesu esontweni leni, wathi kukhulunywa ngoJesu. Ngathi yazi mina ngisonto eRoma and uJesu mina ngikhuluma naye angimuzwa lapha eRoma. So manje ngifuna ukuyobona kulo wakho wabazalwane ukuthi isonto labazalwane into enjani. uJesu njengoba ukhuluma ngaye uyathandaza maruze kuboyfriend, uyabona ukuthi usendaweni errong, uzoyenza into eright, uzokhuluma ngalo Jesu endaweni errong. Bese nami ngakwazi ukumlandela ngahamba naye esontweni. Ngafika ke lapho bakhuluma ngalo Jesu washumela umfundisi Makhathini hayi bashumayela. Ngava lo Jesu le nami izwi langithinta ngamukela inkosi. So ukwazana kwami noJesu ngazane nayo ngaleyo ndlela leyo. uNkulunkulu ambusise usisi lo ngoba ngazi uJesu ngokuthi yena afike azofornicate lapha
akhulume ngoJesu bese mina sengizothola the light. Yes, umazi kanjalo ke uJesu, ngamazi kanjalo uNkulunkulu ukuthi ukhona uyaphila and there. Wow. Ngibuka lesi siphiwo umntwana omncane. Ngibuka ukuthi sometimes sesithi masibona abantwana ba behave ngalendlela yakho, let me say umntwana naku ubheka phezulu, and then thina abantu abadala sithi hayi uyahlanya lo, hayi ini. So into engifuna ukuyazi Pastor Lindi, Mam Lindi, ukuthi abantu bebakureceive kanjani? Bebangaboni mhlawumbe umntwana ongaphilanga kahle, mhlawumbe abomakhelwane bakhuluma izinto eziningi ukuthi hayibona sisihlolela umntwana omncane azositshela izindaba athi uNkulunkulu uthi kuleyo age yakho. Bo receive kanjani emphakathini ngaleso sikhathi? Bebangibheka njengomuntu ogula ngekhanda, umuntu ongekho right, umntana o-abnormal. Ngoba nokushaya abantu, angisho masilwa sidlala amamabul estradini, ivoice yami inkulu, bengithanda ukudlala nabafana yabo. Bengithanda ukudlala nabafana. So masidlala lapha yana masesebathi siyagura for amamabul wethu kube neboss yalestradi, boss yalestradi, nabe ngiboss yasedubazana. So masesefaneke lo asirobhile lo fanele ukuthi kuphuma oyi-1 uzogura naye yabo. Ukugura besithi ugura yabo, manje uzogura nami. Ngamshaya kayi-1 wableeda non-stop. Uyabuya white garment wathi lezandla akufanelanga zishaye umuntu, akufanelanga ngishaya umuntu. Kanti ugogo wami uwashi lapha ya u-ayini washini yakabo lo mfana ngumshayile. Uyacabanga manje ukuthi engiyoshaya ngishaya umuntu, and nami ngapha uJesu wami ungigwadele, mabangishaya angikwazi ukuyotshela uJesu ngoba uJesu uthi bengafanelanga ngishaya umuntu. Yabona ukushaya umuntu ukuthi mina I was wrong. So ngaloko ngafunda ke ukuthi izandla zami is not meant ukushaya abantu, and when time goes on uzo understand ukuthi why uNkulunkulu bekathi lezandla zishaya abantu ngoba zihila abantu. And mina mangumshaya ulo uMandla wableeda, I think wableeda isikhathi eside kabi ngoba bekuloku kuyiwa eBBH and kuhanjwa ngebhasi. I think waqeda a month aloka esibhedlela. Kanti mina befanele ngumkhulekele yabo ngistopele bleeding. Ngaso lesandla futhi yabo bengazi mina. Yeah, so it was like that. So ngokubona kwami, ngokunderstand kwami ukuthi kunabantu ekuzalweni kwabo bazalwa bakhethiwe banesiphiwo, because mawuthi umntwana kunale white garment o reporta kuyo, kunale white garment ekunikeza umthetho ukuthi wena uphila so wenzi so. So to me you are such a special person. So kahle kukhona abantu esiphila nabo abazaliwe baphethe izinto uNkulunkulu abanikeze zona from ebuncaneni. And then my question khona la ngiyakhona ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu azalwe nalesiphiwo sakho angabi aware mhlawumbe lento ayithathe for granted angayisebenzisi. Kukhona na abantu abazithola bakuleso simo lese senjalo, because I understand ukuthi akusuwe kuphela umuntu owazalwa emhlabeni kwaba nama mysteries ayenzakalayo, but kukhona lento yokuthi thina abantu abamnyama kakhulu sina lento ignore. So ngithanda ukubuza ukuthi kukhona na umuntu ozalwe mhlawumbe ngendlela different yet naye unalesiphiwo sakho but uyithathile lento ayingayisebenzisa what I don't even understand it myself, so ngizogijima kanjani nayo lento? Sibaningi abantu abakhona uNkulunkulu asibizile, sigcwele sibaningi, uNkulunkulu ikhipha abantu abaningi ukuthi basiza abantu bakhe. Manje ngoba besasebancane ngaleyo minyaka mangikhumbula kahle bengithi mangikhuluma isambulo sami ukuthi bekuvuleka phezulu uNkulunkulu akhulume nami, angazi ukuthi bekuwabantu mabaze la kimi ku-practice ngithi mina lento le icale ngisasemncane. So mangikhuluma bathi hayi no bathi ubani angazi umfundisi waka asushembebe bathi wase IPCC or somebody uNkulunkulu bekakhuluma naye abheke phezulu akhuluma naye in or Masango, somebody like that. So ngathi mina kusho ukuthi we many. Then manje kwadiverteka ke abanye the enemy yabathatha yabasangapha and mina because benginale gift impilo yami azange ngikhule kahle. Uyacabanga ukuthi ke washona ugogo and the enemy knew ukuthi lo muntu une star. So the enemy had to use
ukuthi abantu njoba abopastor mase phambili masiloku sikhuluma phambili abopastor bebafuna uku-impartake nami balale nami bathathe the anointing. So khona nalaba bebazi ukuthi lo mntwana lo uspecial akafani nabanye abantu. So ku-cult kuma-cult wabo njengabo khona omunye washona bekamkhulu wala elokishini lo baba lo bekangipha ama-10 rand kanti uyazi yena ukuthi ufuna ukuthatha the destiny asebenze ngayo, understand. So I won't quote names ngoba I don't want ilona. So yeah, so bengithola i-10 rand mina mangithola i-10 rand is like ngithola into enkulu. Lo baba lo kanti uyazi yena ukuthi i-star sami bayakwazi ukubona i-star kumuntu and wena ungasazi, yabo. So kuba namalo ama-destiny stealers ababona ukuthi lo mntana lo une-destiny right. So batry ukumtshontshela batshontshe the star kuwe, uyabona. And ngisasemncane ngihlala kamamkhulu wami kwavuleka i-pothole, yabo. I-pothole sibheme ibenzini, angisho sabantwana abancane, sibheme ibenzini laphayana. Masibheme ibenzini kuza abantu bakamapenyu, yabo. Nami ngidonsile lapha ngathi kuza abantu bakamapenyu. Abantu bakamapenyu mabaza mina ngibhizi ngena kule pit emnyama, ngena kumgodo deep omnyama, akanti amapenyu ngapha ayashaya, yabona. So kusho ukuthi mina bengiyi-target ngoba manje I was dragged down ukuthi ngibe addict yalento le, uyabona ukuthi ngibambeke khona lapho. uJesu emuhle futhi he was there for me. The man with the white garment wakwazi ukungikhipha kuleya pit, kuleya mgodi bengene kuwo. Wow. Yeah, indeed, i-revelation esiyithola namhlanje is so powerful. Ukuthi kahle we ought to understand ukuthi abantu ngaphandle bayakwazi ukuthi basebenzise ama-stars ethu. And kubuhlungu ukuthi most of us asazi ukuthi ama-stars ethu aya, upright. Just because of that, kunalaba abakhonayo ukubona mama ukuthi this girl istar sakhe bese bona bagijimela phambili. Siyabonga kakhulu Pastor Lindi, siyabonga kakhulu ma ukuthi usivula amehlo kangaka because siyafunda. And what we are trying to do now silwela ukuthi sithole into zethu zibuye mama because zithathiwe and kuthathwa ama-umbilical cord nge-cult ukuthi usiko lakamkwena lithi isiko lakini lithi fanele umntwana agundwe kuthatha unkaba yakhe iyoyenziwa kanje nakanje kanti it's initiation. And labantu abaku-initiateayo ifamily yakhona yonke iphuwa la umama khashadele khona abayi phambili. So nawe bayothatha the very same thing bayosacrifice ngawe kule cult yabo ukuthi na ulindiwe manje ulindiwe sekazokhula. Now-ke ozogijima nalento le i-generational sekuyandiswa ngawe and abazi. So kubalulekile ukuthi masikholwa nesisindisiwe ngoba sesiyazi kangcono. Mawufika and before uzoshada nomuntu athi usindisiwe nanani fanele kokwabo ba-understand ukuthi nina if lo muntu lo mfana usindisiwe okokuqala wazi ukuthi asiyenzi thina into ye-courtship. Sex before marriage is sin and it's an abomination before God. So we don't sleep before ilona. Kuzoyenza yonke into nishade niqede. Maniqeda ukushada anisaxhumi anisangeni ezintweni zalapha zamasiko. Ngoba abanye bathi i-culture. Azange kwaba i-culture yethu ukuthi inkaba nenwele zithathwe ziyofakwa laphayana kulama covenant ayenziwe abokhokho kakhokho. Then nani fanele ni covenant your children. Nani umakoti fanele ayothelwa ngenyongo. Even nomakoti osindisiwe fanele ukuthi ahambe ayondlula kabo umfana bafike bamthele ngenyongo bamcovenant. Bathi ama-ancestors bamcovenant kulama spirit alaphayana a-enter as ama-ancestors walaphayana. You understand? Ngoba ayikho lento ukuthi usindisiwe abazalwane kulamalanga banalento ukuthi bame gayi-2 abaphelelanga. Ngapha bakhonza uNkulunkulu, ngapha ekhaya fanele ukuthi silandele amasiko, ngapha bakhonza uNkulunkulu, ngapha emzini fanele ukuthi ayenze umqombothi ayoyenzani. We don't partake. Noma imali yakho, you don't even send your money. Uyoyenza umsebenzi wabaphansi. You don't.
You don't ngoba imali igazi. So noma wena ungekho physically but your blood is there. Yabo. So anything eyenzakalayo lapha ya still nawe isakubuyisela emuva. As a child of God. So it's very important ukuthi mawuthi usindisiwe mawuthi uhamba noJesu wazi ukuthi and I understand indaba ye-white garment. I-white garment fanele ihlale i-clean. Fanele ihlale i-clean. Mangiqamba manga i-white garment you just see. Mangenzeni ngitshontsha ama-chips yabo bengihamba nayo i-white garment mabangithumile ema-shop nasemini bengihamba nayo. Ngifike besithenga ama-chips lapha ka-Justice. Yazi umntana omncane lephakathi lama-chips angisho ayanuka. Uzobhoboza lapho uloku umunca ivinika umunca bese utshontsha i-chips eli-1. Yazi ukuthi lelo chips eli-1 beliba i-spot ku-white garment. Utshontshe mabathi wadlile uthi awadlanga and ngasikhathi ugcwele amafutha la emlomeni ne. Bowatshontsha uthi wena bomunca kuphela ngoba bechitheka endleleni. Yabo. So it's very important ukuthi sisabe isono. Into eyenza ukuthi abazalwane namhlanje njoba sinje sesiphila lempilo esiphilayo asasabi isono. And uNkulunkulu uyasizonda isono. Uyasizonda isono ngayo yonke indlela. That is why athi njalo fanele sihlale sivuma izono. Siconfess ukuthi baba ngihamba ngakahle uzicheck every day like siyageza ngamanzi sigeza amazinyo sigeze yonke into but we really wash ourselves ngaphakathi ukuthi baba ngibheke kanje ngayenza kanje ngakhuluma kanje ngahamba kanje ngakwata ngadineka nanani and khona into ongeke uzutshela manga umzimba wakho your organs yona uyazi ukuthi uqamba manga and that is why ugcina so secreta insulin eningi ini uthola ukuthi umuntu osindisiwe and lento yangishaya ukuthi umuntu osindisiwe nomuntu ongasindiswanga bonke bahamba ama-clinic bane high blood bonke baselayinini e-1 lo khonza uJesu and thina fanele sishumayele ivangeli mawufika lapha fanele utshela abantu ngalo Jesu awukwazi ukubatshela ngalo Jesu ngoba nila nonke yena naye uzokutshela mawumtshela ngoJesu wakho ukuthi uJesu wakho uyaphilisa uzokutshela naye ukuthi inyanga yakhe inamandla kanjani and nonke nizolanda i-treatment high blood nizolanda i-treatment yokuthi anixoleli nine anger ni bitter nine envy ninazo zonke lezi zinto uthe uNkulunkulu sihloniphe uyihlo nonyoko uthanda umakhelwane yonke lezi zinto asizilandeli thina ngoba manje siphila empilweni yabazalwane ukuthi sisindisiwe siku grace igrace ithi ungayenza isono noma kanjani once save always save and ayikho into enjalo anyeke uzusindiswe manje soloko wasindiswa wena uyafeba uthandana no brother enkonzweni futhi abasekho nabo brother sekwama boyfriend uhamba ulale naye uvuke uqede uyoma lapha ku praise and worship there's no God there ngoba unembeza wakho fanele akuconvite kwa enkonzweni fanele kube nabo mama abakhulekayo abomama bevangeli thina masikhula bekunabomama abakhulekayo noma singahlolwa njengezwe kodwa umoya ongcwele bofika ukusifte umoya ongcwele bofika ukusifte njengami njengoba nga-ordained ngina 19 labo baba laba abobaba basehostel yazi bebasabeka kanjani mara mabafika kimi bavuma izono and mawuzivuma izono ngiyakutshela ukuthi lesana ushiyeleni ngikukhumbuza ukuthi iye yawa insimbi emsebenzini ngiyayibona mawuyithatha wazange uyithathe wayishiya awusivumanga leso sono hlambuluka mzalwane bahlambuluke yabo so into esimple encane njengale ukuthi ngithema ngithatha ilabi ngoba ngabona lo baba athatha ilabi azosula insimbi ecompany manje makathatha ilabi kwawa enye insimbi yena wasula insimbi wabuyela emshinini wakhe akayiphakamisanga le nsimbi phansi yabo that alone kuyofanele ukuthi asivume ngasebenza kwenye indawo before ngizo-ordainwa ngasebenza ngatshontsha ipompi eziningi kanjani e-hardware ezinhle lezi ezinhle bengithanda izinto eziglitter ezinhle ngatshontsha mangiceda ukusindiswa kwafanele ukuthi ngisuke la ngiyobamba ibhasi lasemakethe ngayo kumlungu ngafika ngayobusela izinto zakhe ngathi ngingatshontsha wathi awulindi ngathi bengishontshile mlungu ngathi ngicela ungixolele even if you call the police it's fine with me and ipolice izongithatha kanjani na 20 years ngumncane azange bangibambe wathi ngathi abaningi bangabona athi yoskelem nanani ngajabula ukuthi ngilontuzile so lento leyo bengayazi ukuthi
Yabo abantu abangayenzi kanjalo laba abatshontsha nezinto bahlale nazo. Ubona mase somdala abantu baba ne-cancer baba nanani. We don't repent. You understand? So it's very important ukuthi whatsoever you do wenze kahle. Insindiso imnandi ne ngoba uyakhululeka kodwa inomgomo yakhona. Yonke indawo inemgomo yakhona. Nasenyangeni kunomthetho yakhona, kunamasiko wakhona. Nathi la kaJesu kunamasiko wakhona. Sibona abazalwane bangasashadi, singasashadisi, singasayenzini ukuthi abantu abasha abasamsaba uNkulunkulu. And abamsaba uNkulunkulu because they were not taught. You can't usaba uNkulunkulu ungazi. Abazali bokuphela abakhulekayo, umama upastor, ubaba upastor, kuyakhuleka kwenzani. But mina ukuthi ngihamba kanjani noNkulunkulu, was I told? No. Ngitshela ukuthi ngoba ngumntana kaPastor, ngumntana abantwana bakaPastor, mina ngibheke izimvu zikaNkulunkulu, neglecting labantwana. You understand? So bona abayazi i-relationship noNkulunkulu on their own. Abazi ukuthi umoya ongcwele yakwazi ukuhlala emntwini akanandaba ne-age. Yabo. So into eyenzayo ukuthi abantwana bethu baduke kakhulu, abantwana babazalwana, abantwana babopastor badla ama-drugs, bayenzeni. Abana coverage, abana coverage. Abanakwanga. Yabo. Ngoba fanele ukuthi masivuka abantwana bethu sikhuleke nabo njengoba besikhuleka nabo babancane bebalandela nje routine, sikhuleka nabo senzani njengo Anele uNkulunkulu bekangakwazi ukufunda bathi unanini igama layo lo muntu ongakwazi ukufunda lo mangifika la eJobe kangakwazi ukufunda uAnele waye kule sikolo bathi ngimtholele i-special school ngidrive abantwana basesikolweni ngamfaka nasela school bathi anyeka zakwazi ukufunda bamxosha bathi ngiye emakhaladini ngamusa emakhaladini eRegepark nakhona bamxosha bathi kumfunele esinye isikolo. You understand? Isikolo sabantwana abangekho right engqondweni. Naleyo ukuthi waye umntwana wabanjalo istory sangelinye ilanga. So manje ukuthi lo mntwana lo akwazi ukufunda uNkulunkulu uyazifundisela yena self. Ngamhlalisa la endlini ngiloku ngiphuma ngiyodeliver abantwana ngoba bengisebenzela lo baba lapha ekhoneni ngihamba ngeventure yakhe ngimisa abantwana esikolweni so bengeke ngihlale. So yena asale neBhayibheli nabo mamami. uNkulunkulu wamfundisa iBhayibheli, wamfundisa ukufunda ngeBhayibheli. Ngabuya wathi mama can read. Ngathi very good. Ngathi mangithi wayelanda iBhayibheli waza nayo. Wafunda ngahlala phansi ngakhala. uNkulunkulu wethu uable. So nomuntu omusha kungakhathaliseki ukuthi bongazanga ukuthi inkambo noNkulunkulu fanele kuhambe kanjani ungafundisekanga, but mawungabuyela kuNkulunkulu uvuma izono. Inhlambuluko ibalulekile, abazalwane baconfess izono, and mawungaconfessa izono kubazalwane banamhlanje bazokhuluma ngawe. Bazokhuluma ngawe umntana kaPastor wenza into engaka so uzohamba ukukhulunywa ngawe bahamba bahlala ngawe, hence bakwazi nokuhleba abafundisi yabo. Baya bahleba abafundisi abazalwane bamanje. Kanti inceke kaJehova uNkulunkulu washo wathi touch not my anointed ones, do my servant no harm. Yabona umfundisi noma ungambona ukuthi uhamba wrong fanele ukuthi umesikhaleni nomkhulekele umnxusele. Ayikho into ethi linde umbonile. Mina mangibonile uNkulunkulu bekabonisa mina ukuthi ngumkhulekele. So silahlile insindiso, silahlile ingcebo ngoba akekho umuntu orish njengomzalwane. We are very rich. Anyeke uthi ezulwini kunezitrata zegolide kunani thina la sibephuwa, there's no way. Silahle kuphi? Silahle ekungalazini iqiniso, silahle ekungayenzini intando kaNkulunkulu ngoba kulama Bible school abaye kuwa abazalwane abafundiswa irepentance. Njengaye Bible school abafundiswa asifundiswa ngerepentance lapha. Ukuthi abantu fanele basindiswe, abantu fanele bakholwe, abantu fanele bayenze kahle kuNkulunkulu. Yabo. Wow. Yeah, Nkosi yami. Lord have mercy. Sesizwile ukuthi into ebalekile kakhulu ukuthi sisibuyisele kuNkulunkulu sicela uxolo ngoba uNkulunkulu akasifuni isono. Ngicela sigijime kancane siye la sizokwazi ukuthola irevelation because hey esikhathini esiphila kuso manje kubi kakhulu. Kunalesimo ke senzakalayo sokuthi let's say
nginobaba manje siyenza inkonzo masiceda ukwenza inkonzo nobaba ama fruits le product uNkulunkulu ayinikeza abantu besilisa ithi ngibeke kanje le nto uNkulunkulu ayinika abantu besilisa ukuthi bakhiqize ngayo ukuthi babe nezingane isiyathathwa manje kunento enzakalayo ukuthi ziyathathwa ziyaqoqwa asazi ke manje ukuthi zithathwa zibazisaphi lezo zinto zabo baba so ngizocela ukuthi uma angene kakhulu asilayitele ukuthi kahle kwenzakalani ezweni namhlanje ukuthi nazi ziyathathwa ke lezi zinto uNkulunkulu abantu abesilisa babusise ngaso ukuthi bayenze ukuthi bakhiqize kube nenzalo kuthathwa ama destiny wabo kuthathwa ingcebo yabo because that is their fountain of wealth uNkulunkulu makanika ubaba umnike ifountain that is why athi fanele babheke ukuthi banisela kweliphi ingadi ubaba akahambi angena aphuma you understand ngoba umama uyisitsha kunamaqanda lapha ya umama uyakukhulekela umama uyakububulela noma yena ngazi ngasikhathini intimacy ku-intimacy wena urelease lamanzi lawa angena lapha ya nani your wife uNkulunkulu umsebenzisa ngalendlela ukuthi ingcebo yakho yonke ila kulensimi uNkulunkulu akubeke kuyo you understand so uthola ukuthi nomama lo omshadile naye wadefilwa asasemncane uye wadefilwa abomalume or abobani or ama relatives ba breaker i-virginity yakhe ngoba i-virginity yomuntu kula kunengcebo kaNkulunkulu khona kunelihlo lapha ya kunegazi legazi leli liyingcebo kaNkulunkulu that is why mawuceda ukushada bekubeka ishideni imhlophe ukuthi nilalo ukubona ukuthi bekasasentombi na that's the wealth ukufanele ungene nayo emzini and it's blood njoba kuzohlatshwa inkomo bekubenza kanjalo njoba kuchitheka igazi lapha ya kufanele kuphuma igazi la kuwe elicovenanta wena with this man kufanele kube necovenant ayisho siyazi ukuthi uNkulunkulu bekayenza icovenant ukuthi kufanele kuzwe nembuzi kaAzazel bazohlaba lapha ya bayenzeni or ini so nalama ongena emshadweni kufanele kube necovenant wena mawuphuma legazi leli kulapho ke manje this man break this blood uthatha all the riches ukuthi azonakekela wena manje ithatha umalume yathathwa ubani bakudestroya by the time ungena emshadweni awurepentanga usindisiwe Yesu uNkulunkulu uyarestore everything that the enemy has stolen but you need to cleanse yourself because lo muntu oqala uyowalala naye labantu lokulala nabo khona izinto bebazideposita kuwe so that is why kune deliverance ukuthi you go to deliverance any encounter oye waba nayo with the marine world nani then you start manje you cleanse yourself uyazicleana manje uthi uNkulunkulu wami renew my youth like an eagle someone 3 verse 5 uNkulunkulu uthi ngcwele restore what the enemy has stolen in my life in the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth and you pray for ubaba yabo lapha inkonzweni yami la ngaqala ukusindiswa khona umama umunye umama mfundisi bekangangifuni nokungibona ngoba bengifundisa abomama izinto ezideep and ngimncane ngibatshela ukuthi maningena lapha ekamereni before kuyemkhulekweni before nongena emkhulekweni you pray together maniqeda ukupray together you pray for your man umkhulekele ukuthi baba I bless this man I bless in and you sanctify yourself with the blood of Jesus and I was still young ngikhuluma zonke lezi zinto ongazazi bathi ulindi ukhuluma izinto eziningi ningamnakini akekho right vele la engqondweni yabo ngoba ngizomlanda umama ngithi uNkulunkulu uthi you don't pray for ubaba wakwakho yabo so kubalulekile ukuthi inkonzo edalwe uNkulunkulu wayiqala ngayo wathi zalanani nande ayisho usho kanjalo uthi zalanani nande uthi multiply and bese sengcwalisa izwe multiply kuini kuma finances you understand so anyeke uthi unensimu endlini efertile unengcebo kuwe uzofike uwatare lapha ya bese uend up being poor never
but you know how, you have to know how to use it. Yabo ukuthi ukhuleka kanjani. Yo, i-revelation. Siyathemba ukuthi emakhaya sizokhula futhi siyafunda and sizokwazi manje ukugwema ezinye izinto ngendlela besenza ngayo. Sesizokwazi ukuthi manje sishintshe ukwenza. Ma ngicela ukuthi ufake ke nala kule opinion yakho ke usitshela ukuthi nalana ke kubantu besifazane. Angithi kunalento ukuthi ama-pets wethu masesikhathini abanye abantu they are so careless about ama-pets wabo, balahla kuma-dustbin and then bafike lapha they pick it up bathathe balahleke la kulahlwa khona. Kunale trend ukuthi kukhona abantu abafike bathathe ke baqoqe konke lokho esikusebenzisayo ngaphansi. Nalokho ke sifuna ukwazi ukuthi ma kuthathwa kuyiswaphi kwenziwani. Bakithi imagine igazi lomuntu phela ukungcola kwami lokho kuphuma la. Kuyathathwa kuyiswaphi yini kahle kahle legijimiswe kulokungcola okuphuma emntwini wesifazane. Okay, thina masikhula njengoba bengikhula ngiqala ukuya esikhathini ngihlala kamamkhulu wami, so into esiyaziyo thina bowuthatha ilaphi uwashe indwangu wena self uzwashela indwangu yakho uyineke, mawubuya ngebreak esikolweni ugijima uthathe le ndwangu ufake enye indwangu, besingayazi indaba ukuthi ukhona into elahlwayo ngoba igazi lakho it's you. Igazi lakho it's you, and ukhumbule kwabanye baqala ukumenza kusasena layer crown. Kusasena layer crown ilihlo nje elincane libove lingaka, it's very beautiful, liyaglitter lithi. So kusasena layer crown. So labantu laba mabathola legazi leli thina besil preserve ngaleyo ndlela leyo sigeza senzeni. Manje ngokuthi la sikhona kwafika idemocracy. Yabo kwafika idemocracy and ukhumbula ukuthi ihamba nabo Illuminati, ihamba neSatanism nanani. And in order ukuthi bakwazi ukurula izinto kurulwa ngegazi. You understand? And abanye banama covenant wesithwalo, banezigubhu zezithwalo. Izigubhu zezithwalo bayabuza ukuthi wena ufuna ukunikela ngani. Omunye kulesigubhu sesithwalo yena uzonikela ngabantwana, omunye kuzodlisa inkukhu imbila engakabathi uzophila so many years, angisho abanye ba sacrifice kanjalo. Bese abanye banikela ngalobu doda babo. Khona abafana abaconfessayo, abafonayo baconfess ukuthi bona abasebenzi and they're very rich. Baya masturbator, bathengisa ama sperm wabo. And ukhumbula ukuthi if uthengisa ama sperm ngebhodlela asikhulumi ngabo 500, 10,000. That is your seed. That is your blueprint. That is you. Bayathatha bayisa ku marine world, bayenza yonke lento abayenza bakhulisa abanye abantwana. Uyamangala wena noma soyekile la kuthengisa ngama sperm wakho or bolala nama prostitute ngoba mabalala nama prostitute ama condom abawathathi ayasala lapha ya. Ama prostitute ayathengisa lama condom. And bathola imali eningi. Noma bona bathi 100 rand ulale naye 100 rand, uyazeni ukuthi kule 100 rand uyenza mhlambe 9,000 ngawo. Bese kunalaba bazalwane laba abagcwele la abobhuti bethu abaphuma emazweni wangaphandle yibo aba-collector zonke lezi zinto lezi. Bese nalamantombazana amancane lanka ayang abaningi baconfessile nakimi bakhona baconfessile ngenze nabi deliverance. Uyo bathandana nalabantu laba bese mabaqeda babathathe babayise yabo lamaphepha ahamba athi enlarge penis in abortion nan babayise lapho mabayisa lapho lo mfana lo mawuthi pregnant no problem ukusa lapho mawufika lapho uphuza into khona lapho bathi lo baba lo ala uyaphuza kusuka lapho mawubleeda awufanele usebenzise ipad bakunika ibucket. Yes. Senothengisa ngalomntana lo mfana lo uzothola imali. Lo mfana lo uzothola imali and wena uyasuka lapha ujabulile ekhaya ngeke bangichawute angeke angisekho pregnant no problem, but kunomntwana okhalayo igazi lakho liyakhala lapha ya. Malikhala legazi lakho izinto zakho angeke zibe right. Nalomfana lo isimeni yakhe le ayikhiphe lapha ya yonke lento ayikhiphe lapha ya amaqanda wakhe noma ngayenzani anyeke azabe nokuthula ngoba labantwana laba mabakhula lapha ya bafuna badlala kuye.
nomalume loyo warape umntana sasemncane wamrape wambreakela yonke into yakhe no problem malume akazi next umalume namanje usarounda la ejardini ubhema insangu uhlala khona khona izinto zakhe aziphambili ngoba legazi leli lachitheka lela alichithile yena liyakhala lapha liyakhala ku-altar kaJehova limemeza yena yabo so kubalulekile ukuthi siyabantu imizimba yethu ithempeli kaNkulunkulu awuhambulala noma kanjani ama-feelings ayafika ama-feelings mawafika wazi ukuthi kunesiparo angisho uyasho ukuthi uNkulunkulu uyasho eBhayibhelini yakhe ukuthi during the day usivikela nge-cloud ebusuku usivikela ngomlilo so kuba nama-arrows the enemy wathumelelayo during the day mawukholwa uyazi mawucala uba nama-feelings mawundlula kundlula umunye umfana kaSathane phambi kwakho ucala ube ne-arousal ucale uthi mawubheka le ntombazane uve ukuthi igazi lakho liyachisa immediately fanele ukukhansele that spirit because it's not you yabona it's not you ubona ugogo nje soba ne-arousal no angeke moya omubi asumoya omubi awazi wena ukuthi kusetshenzwa ngawe ilawo ama-spams owawachitha laphaya that's why sekugcwele ama-BNB and labantwana laba bayenza ama-BNB abantwana abancane bayenza ama-BNB ukuthi kulalwa lapha but amakhondom awaphumi ngoba abantu abanezigubhu yena makangasashaya indlu abafake lapha esigubhini bathatha lamakhondom bawathenga laphaya kuma-prostitute bawathele laphaya the more lo muntu ayenza imali the more wena uba poor iyafana naku-marine spirit ukuthi umuntu makaye eDurban noma sikholwa ungiphathele amanzi wayenzani namanzi lawo abaningi akhona lamanzi amanzi waselwandle ugeza ngamanzi waselwandle for inhlanhla sinayo thina bazalwane umzalwane akanayo inhlanhla ngoba uma unenhlanhla uzoba nebhadi so asinayo inhlanhla we are blessed coming in we are blessed coming out so into eyenza inhlanhla mina kimayisebenzi ngoba inhlanhla anginayo but I'm blessed you understand so manje lamanzi lawa ukhumbula ukuthi lapha elwandle laba othatha khona kune-Leviathan spirit kunenkosi zalapha kulawa manzi and wena the more nisebenzisa lamanzi waselwandle the more nenzani uhamba nomuntu naye esontweni noma kweliphi bafike banithele ngamanzi nani it's not ordinary water bakuthela phansi kwenyawo bakuthela kuphi bathatha yonke into yakho so it's very important ukuthi siphila ezweni but asisaba kulelizwe khona izinto esifanele sizazi if siselwandle sihamba siyabazalwane is fine sizelelwandle siyabhukuda we come back asizi namanzi wase-marine world ngoba abantu abaningi mongabheka abantu abaningi abangana next aba-grey banalamanzi ezindlini yey ma inkosi yami revelation engeke le because mina ngiyabonga futhi mokuvezwa kwamandla kolwandle because we always thought ukuthi ulwandle lwakaNkulunkulu when you go to elwandle uyozirefresha lamanzi aclean because ayayicleana uyabona susa konke okumnyama wonke umuntu maka elwandle ubana this excitement ukuthi ngiyokhipha yonke so mawuthi wena amanzi lawo akumelanga thina abazalwane specifically you talking about abazalwane thina abazalwane akumelanga siwathathe sibuyene because I for one bengumuntu ukuthi mangihambile mangathola amanzi uyabona ngibuye nawo today it's a revelation to me and to amabukele emakhaya ukuthi lamanzi lawa it's not for us thina ama-Christians because kukhona okwenziwayo lapha ya bakhona abantu abakhonza lapha emalwandle bakhona abantu abayayo amasonto wabo bayenza ama-sacrifice lapha elwandle njengoba ngazibona kuba ne-pothole ngingena lapha ya kune-pothole lapha ya phakathi kolwandle kuyavuleka lapha ya mabaya abafundisi babo baya kufike kuvuleke bangene banyamalale phakathi emanzini bayenza ama-rituals wabo baqeda uyafika umzalwane ongakhonzi ongakhuleki ongahlalanga kuJehova ongana coverage uphuma lapha elwandle sonelast so ubona wonke umuntu ukuthi ufuna umuntu ozokushada ile marine spirit leya so hamba ulala noma nani ubuye elwandle
ngoba wena sowugezikile sonenhlanhla yazi nenhlanhla chomi ngibonile nalo brother lo sekaya ngibheka naso uyobhekayo ile nto engibuye yes yo ma yazi sengathi singahlala Pastor Lindy sikhulume because you're really opening our eyes and we thank God for your life and may the Lord continue to increase you ma sisemaphethelweni my isicelo sami manje ukuthi what can you advise us nami ngila nje ngiyafunda siphuma kanjani because sesifasekile sibambekile kuningi mention lokuningi okusibambayo nami ngihleli la ngiyathika ukuthi enkosami ngibambekile la angeke futhi ngizenze ngcono yini into ongasinika yona ongasinikeza yona manje ukuthi na isolution ukuthi njoba senibambekile niphuma kanjani what can we do ukuze sizibone nathi silanda into zethu ngoba zikhona mara zithathiwe please help us there zithathiwe besihleli uhlala ku passenger seat umuntu ufika uhamba ngeamaroka yakhe uhamba ngemoto enkulu ujabulile ukuthi uthola umuntu wakho and umuntu angeke uzubo wakho number 1 fanele nazi sazi sonke ukuthi umuntu kaJehova Nkosiyami akekho umuntu onomuntu so umuntu makaqala ukuthi umuntu wami hayi lo muntu wami lo ya no umuntu aso wakho kaJehova so angeke kube umuntu wakho lo mfana engihlangane naye lapha ya ngayophinga naye ngayofeba naye ngayomnika my riches ngoba mayofeba naye uyolala naye yena uzokunika imali akuhehe ngoba into ayazi ukuthi there's nothing ayifunayo kuwe ukuthi alale nawe kuphela and maqeda ukulala nawe yena uba more richer wena the more ulala naye uba nama fibroids uba nama menstruation pains so uyayehlunyuka emakliniki manje uphethwe ama fibroids kanti kunokuthi ngabe uyayehlunyuka uye kuNkulunkulu yoconfessa ukuthi azange ngiziphathe kahle yabo ngoba wena uyohamba uyothengisa ngabantwana bakho yabo mhlambe lo mntana uthengise ngaye lapha nje wabulele ngalomuntu bekuphuma umntana ozoyenza umehluko empilweni yakho then you kill that child yabo and then ama pads kubalulekile ukuthi ama pads ngoba ayafuneka njoba kunezigubhu ezifuna ama sperm kunezigubhu ezifuna igazi kunale indawo lezi esezigcwele nala ikhona la ngikhuluma ukuthi kuphe mari khona lapho kufika labantu laba bamaphepha enlarge what banendawo zabo khona la kugcotshwa khona lama fetus kugcotshwa lama fetus kuhlanganiswe nelo for wealth abantu ukuthi babe rich abafuna ama twins ukuthi babe nama taxi nga 2 badablishe baya lapha ya wena lesisu lesibosiphethe bekwama twins mabamenzela ngalela gazi lelana bayi duplicate so ubuyela emuva ube intombazana awulali noma kanjani and angeke uzufe mongalalanga nomfana but mongalalanga nomfana uzohlanya mongalali nentombazana uzohlanya uzoba nama people sanye kube na next instead uzoba rich amen uzoba wealthy and mawuthi usindisiwe uNkulunkulu is a jealous God mawuthi usindisiwe sowuthunekile impilo yakho kuJesu fanele ukuthi uthembeke kulo Jesu ngoba mongathembekanga kulo Jesu lo angeke uzuthi ugibela ibhasi beliye Joburg itaxi eJoburg elinyawo seliFosloras you won't enjoy the ride yokuya le phambili ngoba elinyawo liseliFosloras fanele mawungena uphelele and esihlola bomi imimoya ngoba manje amasonto awasekho nekahle mina ngisasonto yabo amasonto awasekho ngikhonza la endlini ngikhuleka la endlini ngikhuleka nabantu online nani angiziboni ngikhonza many things happen ziningi izinto ezenzakalile emasontweni so ngiright yabo amasonto ama-altar wabo kunezinto ezimemeza lapho kunama altar abawenzile lapha ya abantu babone bonke bayesontweni every law abathola imisebenzi kanti enkonzweni yabazalwane mawufika fanele ukuthola umsebenzi same time fanele izinto zakho if bengekho right izinto zakho zilunge abazalwane mawesontweni labazalwane yonke into yakho fanele ibe right lapha yakuba no Mr Zibanibani onemali onemoto onani bese nina nonke niba izimvu nje ezihambayo lapha ngaphansi kwakhe so it's very important ke ukuthi umuntu omusha azigcine and abantu nilahla kuphi silahla kuphi eqaleni ungahlonipha abazali once waphendula umama wakho waphendula babakho wamthuka wathini waba rebellious waba ne spirit rebellion phezulu kwabazali bakho number 1 so lahle ama blessings wakho
ungahloniphi nje abazali bakho. And khona lento le etrendayo manje yokuthi bathi i-black tax. Bathi i-black tax, i-black tax abazali kufanele ukuthi usupport ekhaya wenzeni and abalahlekisa abanye abantu ngoba usupport ekhaya kulapho ulanda khona ama-blessings wakho. Awuthi mawuqeda ukuthola umsebenzi uhambe uyohlala emafletini uhlale kuphi ushiye la bebakunakekela khona naso usindise uthatha imali isa kupastor ushiye la ungabanakekela ngendlini. Ma singasizakala kanjani ke ngoba phela sesibambekile ke sesinalokugula esinako kuningi nje okwenzakalayo manje. So ungasiza kanjani ma ukuthi sisizakale because ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uphila isiphiwo. Okay. Ukuthi mase sekunenkinga njengaba ama-fibroids, amantombazana, ama-menstrual pains, fanele ukuthi senze i-deliverance bese sesiya-detoxa bese sesi-increase i-circulation ukuthi ngoba i-cancer ifida ngegazi. Abantu bahlala bakhathele ukuthi baphakamise i-energy. So fanele sitry ukuthi sincintshe lama-fibroids ukudla. Sincintshe any cancer cell emzimbeni ukudla ukuthi kube ne-circulation eningi nokuthi abantu baphuza amanzi right nokuthi badle right. Kakhulu kunakho konke ukuthi bahlale baconfessa bacela intethelelo siwashwe igazi lika Jesu. That's the main thing. Igazi elikwazi ukwasha yonke into igazi lika Jesu. And again mhlambe manifuna ukwazi ukuthi ningangithola kuphi ukuthi ukhuleka kanjani wenza kanjani mase sone cancer mase sone shukela mase sone high blood, how to reverse all these things. Ungakwazi ukuthi ungicontact kule number ela ku screen wazi ukuthi senza kanjani. Mhlambe uphethwe high blood uphethwe cancer njengoba nami ngine breast cancer befanele ukuthi ngicela intethelelo ngixolele uNkulunkulu wakwazi ukurestore my breast. Okunye ngithanda ukusho ukuthi mhlambe mase sowuthola ukuthi sone cancer njengabanye abazile njenga last year ukuthi bekane cancer ye colon wafanele ukuthi bamnike 2 weeks to live waza kimi namhlanje usaphila and urefer abantu abaningi abanamachuma kuma liver abatholayo abantu abagulayo. So ngiyakwazi ukuthi ngikusize nokuthi ngikwenze ihijama sikhiphe legazi elingcolile sikudetoxe ngiphinde futhi sikwazi ukuthi wena sibuyisela ama-cells wakho ukuthi uNkulunkulu awarenewe. Then eyomkhuleko yibonus but the real thing mina I practice and njoba ngipractice la be in good health iphuma ku-3 John. uNkulunkulu oye wangithatha wangibhadalela esikolweni ngahamba ngayofunda ukuthi ngikwazi ukuphilisa abantu bakhe ngoba ngalesikhathi athi ngesikolweni bekune AIDS ifikile abantu bahlushwa yibhande wathi uNkulunkulu abantu bakhe baye kumaKhokoba Road uthe uNkulunkulu let thy food be thy medicine. So ngisebenzisa ukudla isikhathi esiningi ukulapha abantu. So if you feel free ukuthi ufuna ukuphuma kuma drugs uzilaphe naturally and with the word of God ungakwazi ukungifonela kule ndawo be in good health. Noma ungaya ku Google uthi be in good health Vosloorus iza kubonisa or mawubuza i-rehab near you eVosloorus izokwazi ukuthatha ama directions ku Google ikulethela endlini sizokwazi ukukunceda ukuthi sazi ukuthi si undo kanjani le damage esesiyenzile empilweni zabantwana nempilo zethu unknowingly. uNkulunkulu anibusise. Yeah, I love you but God loves you more. Amen. Wow, what a powerful and educational episode we had today with Pastor Lindy. Our own is to say we have to go now, unfortunate, but let grace and peace be upon you. Shalom.